Kitabu cha Hesabu mlango wa 12. Miriam na Haruni manampinga Musa. Kone Miriam na Haruni makikwacha kumunena vi Musa kwa kukalawere wahala mucho wa kikushi makiamba. Kwani ye Bwana wanena kukirira na Musa akeye vize kanenere na sisi naswi Bwana akivisikira. Vikara Musa were ni mtu mpore sana kirira tu os mareo kala duniani. Hao kwa haho Bwana akimwamba Musa, Miriam na Haruni mbolani ninue hahu mwendeka iza rohe mara mtunganano bayi awa hahumaki mbola machenda kuchona Bwana akitima kaiza nguzo ya ingu akiima mlomo wa rohema akingwiha Haruni na Miriam awa airi mara kuenda akiamba sirikizani maneno gangu kala hana nabii kahiyenu mimi Bwana ni kuzanyesa kwa kweka iza maono na kunena na endosoni ela soni hendajo bule na muhumiki wangu Musa yeni muaminifu kaiza nyumba yangu yose yeni nanena naye uso kwa uso lwazu na si kwa mafumbo ye ananona mimi Bwana herenirisho kwani oni baeka mugohere kumunena vi Musa muhumiki wangu wanake atukirwa jomu ngonyati yakiuka kujonajo roingo roho uka hozulu ya rohema Miriam akikala ate mahana Harune anagaluka akimona Miriam ana mahana Harune akimwamba Musa Bwana wangu nakuvoya usifangize lao kwa dhambi ifuziyo ihenda kijinga usimhende Miriam wakakala here mwanazie jalo wakufa ariye nusu ya mwiriwe uzanongeka Musa akimrira Bwana akimwamba Bwana ninakuvoya muhoze Bwana akimwamba Musa kalaho baba ye Miriam wa mtuhira mahega uso Miriam mana anga gwirani aibu kwa siku funga bae mwamboze konze ya kambi kwa siku fungahe gonyo muzi kwa vije Miriam akimboza nze yo kambi kwa muda siku fungahe na watu kama ukire hata akujwa baada ya watu makiuka Hazeroti na machenda piga kambi nyika ya Parani. Ni hayo tu.